Mau muda tok kadere sirma itu. Muda mai fada. Ay, siempre Oke, kadere dia borada kita muda ko senyor Ize Pereira ihalde banoko suku lelisi. Bicara dia ho senyor Jeper ona wa situ saun iharai larang di ya waktu si lewa. Oke dia kadere dia senyor dia kadere dia kuisa itu bot ni analize ka kono ba situasi agora iharai larang di governo otorgari Raiwan bot dele. Obrigado pa Rona Nai, iharai Nai sila. Obrigado pa news muda wenbar. Ito ano uma. Ato dadalia ikoleo tuang kon pasang zeral iharai larang. Amos bago pinasaw kita agora bahau em princípio ita la forsala ba governo anterior governo ini sema khaliu sema khaliu itulah ita ning atu forsala ita o fokus perbaikan agora questão ita ia kusine asang laro no malo de lolos ne ita punya partido mas ita mihisona be sentido do estado kata lain boti comune boti emang ida partido ida dari husi estado de tanpa ana senzo bentuk resistência ida menutu ida bisa sang participa hal barai dan triste quando ita are itanya unidades começa menos vai beber. Então, a implicação para comunidade dia. Itanya ignorância para hal itanya ukuna insa antara ida selo aproveita usai dirai selo katu de hanuing atu sai de kata dia makhalon ni rai nela ihtan kena selo khalo korai ne tamba jovens tenya polosi rasa jovens assim que se ne bema con el universitário iha sang ami se ne be livro se ne be iha serviço do estado la iha la osla iha sentido do estado menos bem então saída makita ne meio tudo jovens otot hanoi tau nyang listu hamet in palu miladi la bela hare ba kod la bela hare ba grupo tamba grupo skor ne la bot liu interesse itu tudo ne opinion tamba ne ansan hal nya hanoi ba tamba saída mak ida mai la dia
ida fila ida tujuan masih teknik dan kemudian ida perasaan kita yang lagi tambah di itulah ia unidadi atau hatete los pa ida nasional tapi itulah ia ida di influence politik influence ekonomi ini maka atau bela alasan ida dua di nasional itu berrona itu tapi itu ya kapasitas intelektual kapasitas politik itu iya. Mas ito lagi influence politika at kuliah ema ihan ba rona ito ihan liya parlamento ya bukan asam labela rona ito tampa ito lagi unidad ida ka sa ebot ida ka sa ebot serbisyo na iya lalos serbisyo na iya ito niya limang ito niya ay ito niya kakuta kanoy limang bok ayong lao ito la persisya dahil kata kompetitif Dapat kung baru ni ikat banget ini impresi bak osang ni bangsa liurai banya maromak banya los ita hoto tu persijosa as lawas kata ita persijosa depois ita sai atan osang ni beli halu ita ohomalu los ohomalu hotu di mas ohomalu hatung malu tambah semak iha osang nyemak liurai ayo Dibika ito ho ito maghatun malu. Ito makhanseng ito ni egoista ni. Ako niya maidaliw kita. Tama na ako sempre laot tu sobrang tu di resistensya na tu di patriotis na paano sila pa liga daw kono hateke ho los idealos. Labela hansen também tem inflito e partido ida. Depois de tarefa partido sendo radia. Kaya sa demokrasi ini tinang lima dalaida. Mas loro mabaniti amigos ita colegas ita sa mga ali suporta malu. Saya magpayan na ba ita ano yung malu kata ulo. Ita pori prego ni batu ni ti pori manante raina. Depois manante raina ida kada wakarak ni makrik. Depois ni ikuton ni hanya ang paling maselo. Ida na makhawika. Isa bele doje bolu raine bawina. Los ida na ita hutu mehi ida baraina. Mo mehi ida ba povo ida amba ita la ona usi doutrina ida ukurasikan doutrina ida itini abong sila fundador abong sila sala ita magsala amba ita sila prepara ang ita karak ada wana sila nepat ang presta abo talog ni detuan yang kalau has no tasa niya mo no has ofoti ko ahan dito na des quando niya si nura niya si mangar niya si matak obado ko ni tung mo tung hanya o moras sampai dene kita ano kumpanya ano ba mag la oses tuang kita po hanoy ya kita po hanoy la oses po hanoy kasi kita ita lakong respeto ba ito ni amang ito niya bang sulay ito lalak ito ni halo yun ang bagay ito sila halo para pero men kita ajuda sila mo hanoy ajuda ko sila ko orasan para ng pating sabi dia ito niya bang sulay ulo halo baray ni depois ukunasik anti mo sila contribui na pating ba estado ito na pating reza ba sila diferença ideias políticas princípio não é normal mas então la bela soi malu la bela la condomínio ba malu le Novela tu malu ida le diabo mos contra nem maroma simu ita hotot quando ita la condomínio diabo mos la dokus ita tambah itu mos la condomínio ba niya Moris na yung diabo maroma kanesan dit mais ito to nesang sarang ang tao ito maroma ila ito maroma la 100% ita nagpi diabo niya nutuan ita hawapin para ito maroma niya dia domina manang boto Oke, ita feel vale ba situ sa kailangan hindi ba alasan ita huto akompayan kata gobyerno aktual agora kaya hukum ya kaya hindi ba pagkusiwa alemos situ sa agora pa de devolvimento efisi
Unsa ito buot nga Haware, ano sa serbisyo, nabi hawla harenan, para sa sirahal. Besi dah haware durante niya, haw sidaw kareho. Mata kata buat idang lako. Fisicamente. Express sila serbisyo ya kan, terus sila mesti plano, yang organiza para sa sanksi na tulak. Parece hanti kumisnya hawla haw nunca re. Nanti nang ida resi haw nunca re buat ida. Mesti lah o serbisyo kene sinego pa na sam hawla ko ibang method do ba. Mas sa iya mak haware humata ng serbisyo fisiko. Ahora agricultura, mas ahora começa agora ser organizado, hava luto, saída agora. Mas depois a sanção é lá onde ele vai, ela may presidente precisa tempo, mas agora runguranga e buat recrutamento para pagastar osam barbarak sama papaturin yang bakal saya ini buat politika nana how lakuin mete bato fisicamente harus sudah buat juga laos tambah lahare tanpa hawla serviso sila para hotel ni katik serviso ni lao bisa saya dah makaware aware homata ngasih hawla aware sudah pihak budang support tidak so aware project emergency sila masih tu emergency tu apa hira kita gasto osang barak ba emergency mas depois dijuta sa emergency tu apa hira kita gasto sa moto depois kita halo projeto permanente ida tu halo estrada aspal depois kita tem sa itong osang barak ba halo aspal Nusara halo plano nila tarde mas komunidade itu lokosan sa may halos 4 lapele asin estado nila ihaw ko na pe lagyaw na função makawari situação ida usia dili hamos nunca ba basta ako kumpanya para dili notícias ako kumpanya hanesan bagusi hanesan de latao hanesan de pero kasi maklao fisik lao okay unsa ito buot nga mensahe mo matawag ang gobyerno sentral hindi ba gobyerno terlarira ba hindi mo din ito na ano mensahe ng gobyerno sentral kari autonomia kaya ako may kari ito laos how the experience ako pa ito niya maluk sila institusiyelo o paiselo may be ya kuliu ko kusyo ang pangisentido nila baray o kusyo nila iya pelo menos iya mas quando la iya aras ko kusyo na tulaon tambah emang na mesti ser emang kapasitas intelektual kapasitas politiknya tensor iya pani influence iya antara usuba gubernur sama da agora na pe governo no meia emang mainnya itu teto dia mainnya hado miniti kerain hada miniti popo ida na ede atu sistema mai na kompetensya Jadi servisi barai ano republik kusyo ang barat pele halo qualidade capacidade intelectual barat ya araw ka kusyo ang ito mai ato niya usip partido muting kamian ka azul ka hawla interest paham lahiha hawla interest paham ya hawin interest emang utod niya dapornya pada suar nya alu kalitik ema ida mai ema ne tensor ihdomi ia sentir do estado hadomi pogo hadomi rai lihat pa serviço ya los palos mes quando ne romi rai ne pasti halo pag pogo na la areva ko ne okay dari dia obrigado
Kita dará león o señor o José Pereira. Ni mensaje en kata gobernante de parte A o parte B. Me ita le preocupa, me penting serviço para ir de meio, não haver povo de meio, ou meu e onde. Di YouTube langsung kan? Sim. Hah?